Ni ko runo. Ti chin mata mukir maya di kilo dom. Ti ko runo. Ka jalu lo ko ngali jami arwo. Kan ti dai jwer tin tin. Ai kira ko jam ki chol yi na le. Ti ko bulu. Ku ki chol jo ni kwa. Jo ni la bai pan lo pe e ko rio. Ale bai pan rio. So doki la tao ya. Ye. Ara ni cái bicara ni apa ya? Anjir. An ko yo plan no ki wel ko lan wala waka. E ja bo koy don. Wala ko. Wala ke yi. Ko way community. Wo nyo. Ja ke yo ko wari ria. So way community wo nyo. Wari. Ki wari ya. Ko ye ran barlaman. Iran to mahkamah hukumah gimana komisioner Iran to mahkamah hukumah gimana ban anak belum baca yang kecoh pangkol cerita copin nilai webor kita bayar jalan awal lagi nanti beliau leker bor apa luar nyeri kenapa kata yang aku mana kecil luar nyeri jangan consideration bagi tahu. Nah, ini pun mereka jamarir komisi ini nom, ada banyak juga. Itu kan dulu. Nah, ini memang parlemen pijam. Karena orang jerat itu against you. Jangan belum macam, belum panggung. Aman we, keluar. Apa concluded? Karena mende chairman community money. Belum tahu ini. Lum to kan ya convention ke war ayi convention ay war pour ça bien moi ci ko binti ni be ci ko binti le ko ko de yami bi mo la bu pingari e penen kuna je penen ke lum to ci decision the convention 2021 lo e ji mo kon bu de convention ni pen so long en ay ci do ko go có cả là cái của quý mình mọi người cái tên nó chỉ cần đến real nó là chưa commissioner real and we shall continue doing that can buy man by abin mar kuluito na bu bai te ya bu te ni na te ku bai te ni ti wo bai abu te ni ti mi run chi ko ti kului e yi de ko ta mi arut ko ta ka cha jai ku ko ta mi arut to ka to ko wo mi arut ti ke cha yo wa America ấy nhà là tôi alo làm ngược anh chưa anh nhà là tôi có những tia con cái bánh chào mời các có những tia con mà đi nó nguyên lia ra bây giờ bên anh tôi nãy là mà gom cái kan ku yui anh ui bây giờ chết tiếng cái tia đến chim đủ ku cứ quay bài chết thì bây giờ bên là bên du đất về bé châu các bạn đi các cái miếng cái gì chả nằm trong cái gì vậy chưa lừa chả lừa bây giờ đi là ông luôn mua chả lừa quá cả bây giờ rồi